te mentang wara shpi Shaphang uni u Shahrukh Khan bat uni u Akshay Kumar. Ke benta ke mengakwa ke ban wanra kini ki aktor ki ba paunam hapo ke negeri India bat hapo Bollywood. Ke benta ke mengakwa ke ban wanra ke long ban penya compare hapdeng jung kini ki aktor ki ba paunam. Napdeng jung pi kum kino kershan jong kini ke channel yanu pikam kershan bat yanu pikam itanap. Namar kini ki aktor ki ban nang bhai ki ban ak haki film ki jongki bat lada mapi pikam itanat yu Akshay Kumar sa comment po ka comment section bat lada pikam itanat u Shahrukh Khan ru penpau ya ke ba mapi pisngu tanat ye kini ki aktor ki ba pau nam hapo kane kargi ke ba ke jongi namar kini ki aktor ki ba pau nam hadu menta meneru wat lagi ladon ni kata Jakarta hake jinglong temen henry ki briu po keri India kidang kershan ye kini ki aktor benanam jong karihi berkawe te hakne ke por ke bamenta ngam syam ladon shibun ke benta te ngakarpati pi sesien pap kum kino kershan ki be jong ke channel penpau yanu pikam itanat bat yanu pikam snu tanat bat ki film jong nu ki ba kham ye yeo bat ki film ki jong nu ki ba kham itanat ki jing im ki jong pi te tang kini ki kentin ki ba khandiat Kublai Shibun.